Me say, jese odwodwentwie nipa na adwene ni ho obi a wagimi nkwa na otumfo nsem na wokae no. Sometimes ya na enuanu mandisi for ya na menti wo mase o me kasa mandisi for ni binom ni ade no ya na menti wo mase president mama no magina abonde se otumfo be pesika eye ne ya na se obagina ni munyam president mama be ka asasem no ba bia o se chairman sache swami atena so 28 years when timi anye swami na about what they see from ko. Our MPs are useless and na otumfo ese all premier mama yene a you are attacking the man. Obia ni wo hini bia ni wa asabi panimu be kwone na ase akobusanse nana ede enye a obeja ni baabi a wono ti ho aka chense koye bibi wo kulofoforo so. Me say jese odwodwentwie nipa na adwene ni ho obi a wagimi nkwa na otumfo nsem na wokae no na otumfo se wo hwehwe no. Eye Ghana fo nyina na eba bebuan otumfo nkwaji sika mfiri World Bank wose odeba bedidi o odeba be ye de aboa Ghana. Asantema is part of Ghana. Asantema is part of Ghana. Wunya a wote eye doma so otumfo etimi asi eye new hospital, a whole hospital o ma me yare wo doma ye de ne meba eye Kumase. Wona wo free eye wale Northern region, so we are here. Yen found 37 military hospital. Yen found Kolebu, Yadoba Kumase. It yen building social contract. Send a beya in Puntujuma Abu Kumase to say the Jonso Abaku Kono. Yen she benya a share of the cake. Bonebena said between for Aquaca. Utun for El Quaqua Jimaham and Nimunyam, and Utun for El Quaqua Esi. Utun for Abua Amagana no Asantma Tumpom. Na amanofo no de nanimo nyam o say I'm from Chebi I go o de nanimo nyam ato ho abusuya mo mianto aso na afi ye. So let's have a social contract and then we do it. John. So President, so this is something that I want us to look closely and then do it. I don't know the team, but I want to meet the team after they've left so I know who are working on this rapid transport time. So that we can take it up further. And then if I have to go to the Accra office for them to take me to Washington. What's a social contract? Said will be true. Say any political contract, social contract. We are Muamati. To defend, then we look at it and do it properly. Sure. President, I hope when you go back, you allocate some money for that. So we know. Many Kofi agenda mechia, Kofi agenda maybe will be a mechia. So the country director can do it for us. Joe. I thank you for this visit, but we continue further with other discussions. Joe. We are central. I sing Central. I sing not any I sing central. Yeah. Yeah. Nana prempe moni adwuma pa wo ye. Sometimes ya na enuanu mandisi for ya na menti wo mase. O me kasa mandisi for ni binom ni ade no. Ya na menti wo mase. President mama no magina abonde se otumfo be pesika. Eye ne ya na se obagina ni munyam president mama be ka asasem no ba bia. Ana otumfo ade na wo ye no nso no. O ye dia apre aba Ghana Sante region. Na Sante region se be ka fa kan Santefo nkwa so na gu ho. Me frasin nord. Enso me ma wa Sante region. Endi so cha me ba ho kam se wo yale a ye de be kwa konfa noche. Endi otumfo na wa opportunity. Wo di president ma mani makoji londa. Wo di president go phone makoji londa. Endi ade no man kan ho asem. Ana akonya aba. Ana abrofo aba. Ana wose won fa na ne nto na manyofo no so eye strategy na papa na wi so de agi bibia ma santeman munya agimie no munya agimie no kokwa be fa ye gold ene ye no ma be gu abrochira ha ba Belgium ha okwa Antwerp second capital of Belgium na prampe okwa train station wa dam money gold nko na ye ton wo Belgium mo mutu gold Dabi enti otumfo asante hina hu se e wo se wo pa bibi di ba ebra asante ene Ghana ye wo fanti new town anguna new town ye wo mozinzo ngo ye wo bibia bi wo Kumasi wa Asante region ho ndi papa ni pre bibi di ba asante mema on pre fan ko to manhia wo eno kwa president mama ba na beboa no
Ta ebe mana nya ni monyam. Ababoaye. Ya ne ndisi fon ko ababoaye. Enti ma mo tik social network. Ana otumfo person waje mahama ana why now? Why now ne say now na abrofo na tumi aba otumfo abrofo ne ma hwa fe no wo maba. Ana ode na de srede ato wo manim. Enti mo ye nya sa no ma no. Mo ye nya sa no ma no na sa no ma na emfa bibi ama. Obia ni wo hini bia ni wa asabi. Panimu be kwone na ase akobusa nse nana ede anienye a obeja ni baabi a wono te ho aka chense koye bibi wo kulo foforo so Bi sida. Ena waka ene so wose 10 years ni ena wahwe amanyofo nani ma omunya hwe saa time ni that means na doma amate so 2 years ansana Akufo Addo ebeba Neba. Osho ya doma ama 2 years ni wanya hwe amano Akufo Addo aba 8 years wanya hwe amadon ma amakro ya saa time ni wanya hwe amanin wono ana asa aben Enti won se fine me di mani to san kofo nyina so a emwa me kumase Enti mislamo se na me nsu me hia ewo kumase ya momwa me na menye woni boni a waye ne ene de hen eno me ko platform bi su na enye ne manfa nche wo mukura by sebi Ghana ye wonyansa Na ma mpokura de minya ba wo ye bi kura sene ye me free carrier to ase don mama hospital se wo ka me ka se afelu nso ka ho na wo ye bi kura de sene ye MPP aban me ana me ka che enyan masantefo se yes eniema ya adu mu na ho panini ba no ye ndisi ni na so beboa Asante Region a ye ntoma no hwe ye ne asantefo sebi ya adwen no ya ayete se ya wo ye ba nye kura ye se ye ba mi krom mi frisase bontefuom na ye krom na light ni wona MPP abaya besi light pro bese 7 years kofo time ni en so light no emla adwoma ama be ba ndisi ni MPB ye na de se opese onya vote efri ye ho obeye light ni ma ye da light man san ye to aba no enso ye to aba no onya 50 mpo ewe ye krom ho all because of ye Asante Region ye do MPP but this time na Asante for sebi ye ma ya adwene mu na ho de obeba na obeboa ye man no obeboa Asante Region wo yi akwan wo ma school assisi school hospitals ama ye no ye ntoma no ni nya isi ye de ya adwene nyina ye MPP omo so ba omo moa ye ayese papa wa wo ne ba no hwe no enso akra ne do ne papa nti wo se ye de ya me papa no the obesha no we have to like ese we focus on no ana sabi ye nuanu NDC for na enye NDC for na wa ha mo kasa dwon ma ese ye president na ye se ya nana ye nana ese enu asem ko platform bi so ye sabi wo mo wo do ma sabi o ma dream bluff na em sabi otumfo kind o ma anti ase ye na me ka se minya ba me ka mi twa no omo kasa ansem ni nyina ye nkofo a omo time e de ma Asante mind dada platform am course na ye bluff platform bluff no mu tie me ba minya agenda on ka asembone mfa otumfo na Asante ma ho da Samson wa kumase no yetete no Samson wa entra ha enka bibi bone mfa kumase na Asante ma ho da ono ko se ma wa Asante Region fa ma me no se ma wa Asante Region enti mbusa o se enti even wo kuro mo hene na saa World Bank for ne ba o mo wa enka de no de betu o monim enko beka je so meye kumase yie na wonya wono ni kuro mo wa na sebi Ghana fo ye nini Yama ya di mu na ho wo ya bruni o ya Asante ni o obi kasa ye kasa ni ye ne fam aba emfa watan enna me kan se ututu fam e de ho hye ho efifi eye bofre eye bante eye banken a wotumfo oye wotumfo you can never change ana wo ya Asante ni na wo ha se ya wo ya Asante ni ba na wo ha se ya wo wura dae na odwale ya bompa ye bu wotumfo se ewrade mo wotumfo pa kenten me sorry am padi am ye no me wura ya because wura ya de obeka bi ye adwuma ana me wo se me ba obi se Samson wa e de du otumfo atem eno de me hu ye ba Samson wa me mentie wo mo ma yo be du otumfo atem no ya ni Asante for entimi sesan ye da entimi nya ye hwe otumfo yi otumfo won ne klase ye ni ya ye be di ni asapre ye be ma no sisi otumfo because papa no wa adwen kase me de me fi man se Awurade ma na woden
enkwatenten nyansa enimudie no vantina santimamu nte enye de obi abeka ne yetie won koso ampene ne mapama ye ne de ba bi ebekobia he woye medan wo hine wontimi ni sabi oyo hine o oyo chief ade bandi ebeyo ye pene saa ye wut otie bia ye pene enti sa wo so hine so wani monyama ma World Bank for no enko no mu kobusa ne de wo pe na wonyama wo ne for simple dem wo kan no. Okay, minya ba yeda ase. Tizu yanko. Yo, nana very me fa kwanya yi so ada. Obi bia o platform is so. I met you obi a. Na so say obi ye noise bi wa chire. I think say Black Kwabna. Kwabna Francis. Oh, me sorry. Okay. Aminya manenko. Yo. I nana am say there you request na me hu e ni wa request. Ni no. Na wo de wo so kasa ba say you. Yo, am say ngita wodi a World Bank for ni otun for ba bedi ye no. So obi a oye politician bi a ebeti ase. Eye strategy bi na aban no. Ene yewura atenase a plane. Ba obi a wotenchen wonte ase. Ono nim se ene amapa ene nani monyam no. Ensama wo kan nyina akire mu bia ye Ghana nkanko ene ne mpuntu. Nti obi a wonte ne ma bia se betena ba bi aka de oka. Papa ne nsema wo kan nyina no iso aba Ghana. Ene amapa. Ti sa ne ma no ono ankasa wo hen no ba be pribi. E di aba. Na oga say ti sampanyifo ya omobai omofiri wa omokwa na omofa flight akọ. Omo ni president of Ghana so kwa kushia. We nanka ye meeting a yura ne ye president ne mpanyifo nyina beti matena baabi a ombeka asem no. Ba omo sheda na otumfo ne baabi. Nti wuwie na nade na nkasa no wasa ba president so ho. Nti asema na kan the same thing. Ena aban so ebe ka. Nti ho na mo so omo se ene asema omo kan ehia. Na sika kokko ya egufie ya ye bie su kire omo a. Sika be na ye pe wa amano ne ho omo mfa ma ye. Nti ye besra de na ye wura aye no. Eye animonyam hye. Eye animonyam hye ma oman ni nyina. Sa basis ya obe pre aba sa transport ya opese wode bakumase ni nyina no. Se wo ye NDC new wo ye NPP new wo ye tribe bia wo bakumase a wo be fo sa transport ni bi enti e besere se yente enoma bia se sa transport ni bi na ye hu ni se ade bia papa ne kan ye bia no eye Ghana enkanko na basically ade ba kwa meka she won se ahasi na o program we say na o ye no obi obebe bia ejina so na otie onti ye besere se menya the tribalism, menya the political. Or they just talk about the fact. I did be out who are better who you discuss with who be an share ideas. We will be more for more for Monday will be us are not here. Also, one thing is ye didn't come kasa and your master mine. Yeah. The moment to be also what here all car dear master man who is our tribalism. And tribalism. That's my okay. The then go for your platform be to Aka. We say senye se bia GM nim se bia sa negotiation we nyina ba so a ebetimi kura jinja otumfo amana ka se obi a me prade area ba me mamu na obi ti ba bi so ka se ya etimi sell sa deal ni nyina ba ye onkofo bi ho ma ye omo takra wo jim on be so mo ye digu aban na anim ase ade bi NDC aban beba NDC aban ebe ye e de nkoso ba Ghana ye nyina na yeti nti yemfa yempai papa entai aban na chi na dwumadie bi a wo ye bia no enkoso ne koso na ye ya ye magana medawase manosi medawase minya do to asomra yo nana mo ye adwuma edrum so ana mena mekasa okay nana mo ye adwuma trauma is yo na me danyamia se say we are waking up youth na eba
ya adwene ye adwuma wo se wo kofa sa jeje story na jeje betwa adwamfo ase ma na se di beto aba wo ba wi wo ana se bi o mampani jeje na mu kora se wo wei se bi woni ho biem ye na nanom za bro mo wei me ma wi school mi pa adwuma ye e den na obitima ya ma me talk about that. Stop unnecessary history MPP for wo ba wo promise Kumasi 5 interchanges o mo nkyere me ba ko pempo o mutimi ye na Kofi agenda e kan sembi say project aya NDC for start here say of Ashanti region tino ka mo mfinwi mayen wanya hwekra for military hospital central market sane ma we mienu say of Ashanti region ti adagu fa do nyama yen obi di 4 years aye Kedetia market 8 years o man ntimi central market wontimi sori ana che guruko no te Steve no dey say portable so yen kasa bebre o say chairman satisfy me atena so 28 years when ntimi anye so run about what they see from ko our MPs are useless and na otumfo ese all premier mama yene a you are attacking the man na me dey mesremo amoye bloggers na moye Ashanti bloggers na moye sremo munya MPP na ndi asem ka se e ba ze be ka santesem this ka me be some busu asem ba ko me pa cho me enu break kakra me busu asem ba ko me ni break na busu asem ba ko me tie wo nsem ana wo ka no na enye politics na wo ye na wo kasa ba Asante mo ada na all of us me ba Asante ma zo ma me to aso a mo chomo fa